Oberačka hrozna u Bikiš dolu u Srime tirva už dluže jak ze 6 dní, a včera u vinnici Miroslava Sokola naša ekipa naišla na oberačov, ktorí oberali fajtu župljanku za kupca zo Zverbasu. Do Kovačevića sme Sovinjom predali i do Karlovca sme predali Rizling i Melotu mam za Karlovca. A toto sme tak predali privatno za paljenku, za sve što ljudi budu robiti. A dobre budete i ohabice daco i za vašo vino? Pa za habime daco za koštovki i tako malo. Robotnu moc uglavnim može ljehko naći. Božidar Radojević, tako volani bandi gazda, angažuje sezoncov. Kolika je dnevnica? Pa ovdje nam je 1200, to je više nego kod ostalih uglavnom. Jer u ostalima u Šidu je oko 1000 dinara. Ostali plaćaju veleposjednici, što bi se reklo. Na svim poslovima ili na određenim? Pa uglavnom na svim poslovima. Spomenuli ste da u Hrvatskoj mnogo veće dnevnice, tamo bi rado otišli. Pa nekad smo išli, dok nisu postali oni Europa, demokratska, nekad smo išli i tamo je bila lepa nadnica. Otprilike kad prevedemo u naše pare oko 150 kuna, to je oko 2250 dinara. Sad kad bi nas pustili opet, di bi nam kraj bio. A onda bi ovdašnje gazde... Onda bi oni malo razmislili kako bi plaćali. Bilo bi manje radne snage ovdje za rad. Kvalitet hrozna odlični, ale ho budze kuzmenje presušu, no zažem vinnicare hodni zarobiť znanjem. Po šitskim sudzaci 2015 rok budze zapamätaný jak uspíšny u produkciji hrozna i vina.